Бүгінгі чарабызға еші өрөшләре, үзара мөнәсәбәтләре тырыш, хезмәтләре белән тирә юньдәгеләрнең ихтирам яулаган алтын туйларына җиткән ике гаилә кунакка чакырдык. Алтын туй еллар сынавына бирешмәгән олы мәхәббәтнең чагылышы. Ярты гасыр гомер бергә яшәү өчен кешеләргә күпме сабырлык, түземлек, акыл, өмет, ышаныч кирәк. Şundan da yüreklerimiz hele sırkınıp böyle 50 yılda utup gitken kendini laf kurdurursun. Yani ki şeyler şekilli bulganlar değil mi? Ben de berketli mizgirler. Sen sağolunuz, dünyalar tanışlanıp, rahat yollardan okşulup, bilip kadının bilmişi yaşayan rahat tanışlar. Geri koytup tebeytinin sonunda tanış, madde tebeytçiler yaşlarına hele uz yılların üzleri tüzüp, гелешекler каждый строит свое будущее же сам, и пускай оно будет вас таким, каким вы его хотели бы видеть. Sizge iyiliksen sağ, bağlarsın, anıtlarınızla suyunup, ınıkşıklarını kurgan seyter de in berketli ebibine baba, ınıkşıklarını kurgan ebibine babayım. Sizden de berketli kişi yok oydu bugün. Dağın hele buna şunu yubilere bugün 50 yıllık, 70 yıllıkta da şuraşlara nasip etsin. 8 Б класса, школа номер 1, классный руководитель Аниса Марселевна. Мы верим, что сегодняшние золотые юбиляры станут отличным примером для них. Они подготовили подарок юбилярам в честь праздника, песню «Уголок России» исполнит Мифтакова Аделия. Уголок России, отчий дом, где туманы синие за окном, где твои много грустные и глаза, и песни русские. Durmuş türlüşe bula, köz süyelip durmuşsun indi. Koy vakıtta uçup gelgende çıkıp gidip durasın indi. Geri bulup giresin. Ondan sonra indi onu bulağı, yaşayısın. Bir yoratıp kavuştum. Bir eli demine şimirtip durun. Şulay yaşayız. Allah'a şükür, Allah'a şükür. 50 yaşarga yazsın. Olmuş ulaştık şartlayındı. Savaşın tanesi olmaz. Sabırlık gitsen varsa da bular. Sabır itip birbirine yol kıyıp yaşarga gerek. Olma tavalar.